Assalamu alaikum. Biz bugün Химиклар prospekti 16 G yurtunda Taliya Pada konakta. Men özüm 53-nji ýyly, meňe 70 ýaş bola. Zarplatym işledim, ez boldy. Balalar bol. Koýaşadygyz siz. Men dворник bolup işledim. Konduktor bolup işledim. Stalovaýda latukda işledim. Zarplaty pek ez ýa. Şuna göre pensiýa pek ez. Hazır mene ezerek üstitiraşyn 11.000 boldy, 11.300. Malaýyna ilendirgen wagtda 100 tenke ne algan edim? Kredit. Şunu men türedim. 26.000'ga kalgaç türe bitire almadım. Benim insult boldy. Şu insultdan soň doluk ýyldy benim. 7 ýyl pensiýadan tutdy. Şu 26.000'da 700 tenke akçany. Ondan soň tagyn bir kredit alganym 20.000 tenke. Anda töre bitire almadım. Şu wagtda indi bol ýetmegeçden indi. Ot, ondan soň sudu aldım men, yani ulgeç. 30.000 tenke. Mene şularyny diýip benim doluk boldy indi. Ejetler jyyldy. Ejetler jyyldy. Eýe şu ejetlerini indi mene hazır pensiýadan basyp kalalar, töletdiler. 3000 tenke akça töledim de sutlarga bir aşat sytdym. Doluklaryny menim ulduklaryny istimat etdiler. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sizni işittiler, yardım ettiler. İyi işittiler, yardım ettiler. Şundan men tagyn pensiýany normalny şu 10.000, 11.000'e ala başladım. Malaýlaryňyz bar, balalarınız var. 2 malaýym bar menim. İkisi de oturup çykkanlar indalar. İsirseler kelip gittiler ataga bir. Birsi ilenip Kazanda Tramanyň balası bar. Balalary ezerek 7 aylyk boldy. Bir saw tugul hatyny şu balany mektepke alyp bara, alyp gaýtar, şulay alyp jiri iş ýalmy. Malaý bir özüne etileri, keliniň etisi ipoteka kwartira alyp bergeni şuna töleýär. Bir tiýinde meňe boş almıyor. Siz opa turmuş ipteşigiz. Nişik siz biriniz kaldygyzmy? Eýe, men 2 mertebe ýerge çykdym, ikisi de öldüler. Şundan bir urus bilen tirip karadym. Balalarym bir abide ýete başlagaçyn jiberige tory keldi. Mene şu Kazanda tirip ýatgan malaý şu urus babasy. Şuna göre familiýamda urusda özüm tatar. Etimin Şerefettin isen o babayım Bahavuddin, Bahavi ve men özüm. Bugünkü gündäki şekilde awtyrmyş, bir wagtda da bolmady. Özüm ayaklarym jirgende işledim, men elimin pensiýaga çykkaşynda 5 ýyl Kazanga gaýtyp, Kazanda 5 ýyl ebi babaylar karadym. Şolay tory kildi. Eti rak bilen şirledi. Etini ulgaç kumgaçdyn. Anasy enini insult çykdy, 7 ýyl jarym enini karaga tory kildi. İşini taşladım o işini. Enini karadyk. Indi hazır mene özümne kara kişi gerek. Allah talep et göre, sizin izgillikliginiz. Şuna göre siz bir öz kalasız dep uýlanmagyz. Allah'ın rahmeti ve bizning jigitler, kardeşler. Eli aylat marat kada bir aşası etmekçi bolganym andaýmandy. Bigirekte halsiz, bigirekte tigi yerdemsiz ebiler bolsa, karalçı kişiler bolmasa, bir kahar etiren kişiler bolsa, İge alıp kararayım. Mene koranış. İge alıp kararayım. Özümçe kişigen açarlığım diýeni ýok. Ara kıçmayayım, temeki tartmayayım. Men o yaş çağımda mene şuşundy ýalňyşlarym boldy. Mene bilesizmi? Mene men sizge galymy bir tapa. Siz bir ýakdan indi birşilasyz balalaryňyz üçin, malaýlaryňyz üçin, emma lakin eli özüňizni takdim etesiz. Eğer de şäherdaşlarybız arada mena şunday halsiz ýüri almy turgan kişiler bolsa dip, siz aýtasiz, menda kitirgiz dip. Men şoňa şok gatam apa. Nişik siz mene subhanallah özüňizni takdim etesiz, özüňizni karaga kerek. Özümni kararga kerek. Men şulay da menim ýanda ipteş bolar o kişi. Kimnidir içi pişirem, kimnidir için juwandyram mene. Özüm mene men bolaýtyp oturga tiýişdi, menim şekilde hatynlar işliler. Siz şulay terbiýelengen apa. Sizning eti enleriňiz
Әби бабадан шулай Әткиләр шулай тәрбияләделәр, 12 яшыннан көтү көттірділер. 14 yaşından seyir savurğa oturttular. Şuna göre 16 yaşında, 17 yaşında çıkıp kaçtım. Kiyev'e dip. Bir bilmeken kişiye. O rahmet indi abim iniminde alıp gelip urnaştırdı. İşte şu duburnik işinde işlep. Bana şu kvartir malasimi indi bu. Öyle kırılıp kına bitken idenleri ceyilip de bitmegen 80 işte gelip kırmış şunda. Bir yaktı, bəxtli gün iskə düşürəsən. Vay balalar. Bir yaktı bəxtli gün et yeniler işten vakittayı. Adar yanına kaytıp bak şaberengleri oturtup tuzdurup ileri yok şulaytıp kiledir ki hazır kaytır kişi de yok. Yani indi o. Opa, mana shahardaşları bizga siz nindi kengash, o'git nasihat beridi. Oy. Tertipsizlik ko'paydi. Mana bu araqi kibetleri, mana bu tingi kibetler. Kishi buzilar şunun bilan. Kishi jalqovlandi hozir. Yerda ishlamay kishi. Bizning ani aytadir ya, qizim ishlarga kerak. Taban talmay, tamaq to'ymay deb. Endi balalarga shuni aytam. Сейчас не ваше время, дилер. Тукайга библиотекада встреча болды. Вот. Шунда жилполитикадан да киши болды. Городздравтан да киши болды. Бесплатный дарулар, бесплатный укулlar бүтүнөй билен ясадылар улум. Бердилер ми? Бердилер. Инсулин да бердилер, шприцлар бик көп бердилер, дарулар бердилер. Андан соң кан өлчөтүрган тиги аппаратны бердилер. Чөт ишлемей. Менә Әтеге инәләрен инде үзем сатып алам, бик кыйбат, 1600, 1800. Әле рәхмәт. Сез бар, рәхмәт менә бу балалар бар. Опа, без Аллаһның куллары, шуңа күрә сезнең кебек апаларга инде без дә ярдәм итмәсәк, алай дөрес. Шуңа күрә әйтәм, ризык җитә бер пешергән, әнә шу 2 литрлы кәстрүле аш. Миңа да җитә, башка кешегә дә җитә. Андый-мондый тилмереп йөргән әбиләр булса, Tuttalып келіп отырып машинаға мында өзім қарайым. Бар бет міне келіндері қуып шығара, тумалайлары қуып шығара. Өз квартирым болса мен бір күні әбит беш әбі алып қарарым. Мына шундай біздің, машалла, опалар әбилер. Міне шулай. Аллах тәлә разы болсын әлбәттә. Міне опа, нендігіне ауыр тұрмыш кичерсәгез дәйбит, әмма сезнең күңелегез шу хәтле ачык, шу хәтле әле сезнең күзләрегездә шундый дәрт күренә. Әле менә шундый сүзләрне ишеткәч, монда тагын үземне генә түгел, тагын берничә әбидә карар идем дигәч, менә бигрәк тә карар идем. Әгәр дә хөкүмәт миңа үземә адини квартира дисә, мин малайлар килеп биспайка итмәсәр, монда кайтып авырлар. Мин рәхәтләндереп карар идем. Үз җанымда кеше булыр. Бу тапшыруны әлбәттә шәһәрдәшләре безгә күрсәтергә тиешбез. Алар иң беренче үзләренә үрнәк алсын. Без шәһәрдәшләребезне төрле шундый тормышлар белән, шундый язмышлар белән таныштырабыз. Чөнки дөрес әйттегез, кайчакта бу тормышның кадерен югалта башлыйбыз, оныта башлыйбыз. Уже онытып баралар, кадерен белмиләр. Шуңа күрә без иншалла, Алла бирсә, янәшә булырбыз. Алла бирсә, ташамалсын мине балалар. Бу проектның да, менә бу хәрәкәтнең дә әлбәттә аның максаты шул, бер-беребезгә якынрак булу. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Бу сынауларны ярабма тиешле рәвештә сиңа итәгатьле булып үтәргә насип итсәң, улларыбызга иман хидаят бирсәң иде, я Раббана атина фид дуnya хасанatan ва фил ахирати хасанatan ва қина азабан. Hürmetli din kardeşlerim, şəhərdaşlarım, Talya apa öz turmuşunda şu 4 balasını tərbiyələb o'stirdi, əmmə onlarının iyiligini görmədi. Bu bik qorxunç bu. Əli Allah'ın rəhməti көңілі кең, hətta hazır özü yürü almasa da ol, мен өзіме бір
хәлсез яткан, bir урында яткан кешене алыр идем, аңа хезмәт кылыр идем дип тора әле. Әле үз өстенә күп максатлар куя. Әмма ләкин теләге бер. Шул балаларның яхшы тормышларын күрергә. Шул балаларның инде игелеген күрергә. Шуңа күрә үз балаларыннан җылылык күрмәгәч, әлбәттә, инде аңа без җылы бирергә тиешбез. Ул безнең апа. Ул безнең шәһәрдәшебез. Ул безнең күршебез. Шуңа күрә бер-беребезгә якынрак булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.